October ni som pakat Times of Mizoram News Analysis International News and Politics huanga chuan Middle East lambok kan ngai thavele thunganga Israel in Lebanon abei phalsia Iran bei akhaptlat hi United States yan engril runge aput Lebanon ramchung politics sa US thiltum Gulf ramten United States chu Israel khwakhir turin annor Kan hriat angin October ni kwa khan US President Joe Biden le Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chu telephone in minute som thumlai anin bia a White House Press Secretary Karen Perry thu chwa atanga alandan chuan US hian Israel chu Iranian oil le nuclear hunpuite labegri lo turin thuron apen inalanga chuti rualin Lebanon ramchunga ground operation ero civilian te torna thlemtir lo zonga chaturin US chuan Israel adu ani United States hian Lebanon chu angai poimo lem lova Lebanon fui portu Iran ero chu bei alakhapria malaria wanga khosik malaria zok ti dam tum lova khosik dam doi ei tukluk angvel ani ome achan eng tak nyang mo Nimin Khan Iran Foreign Minister Abbas Arakchi chuan Al Jazeera zo na changin Israel in Lebanon abei tak fo wangin Beirut katloa Hezbollah le Lebanese official te Iran sarkarin atha thlamdon loti kapuang alati hem maya chu mai ba ka third parties ramdang tekal tlangin United States le Iran tan in biakna ain hongreng atibok Biden le Netanyahu in biak hnulok October ni som nimin Khan Lebanon khopui Beirut chu Israel in aboma mi som nipani thin Liamza som saripasari anom ni in Lebanon Health Ministry chuan CNN afrila Israel ero in airstrike anai chanle a target apuang zari lo Report in atarlan danin Israel hian Hezbollah liaison unit try to wafik safa a targeta amaro chu athilo aniome Beirut mundang al-Nuwairi huna building pakhat chu rocket ina deng boka thil ati chia report aumlo Nimina nakuara Beirut khopuya Israeli tank chet na Israeli Defense Force te chuan United Nations Peacekeeping Force mi pani anhliam palhau maya hei hi UN Security Council ma Indonesian Ambassador Hari Prabowo chuan asoi chuak ngala Israel thilti chu pomthei anilo ati kumsang khat zakwa som ser pariata Israel in Lebanon chimlam aruna wangkhan UN Security Council chuan nakuara khopuya kumsang ni khan Israel sipaite anchwa faivek thainan United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL munpui abuna UN sipaite hian blue line siamin kilometers za som ni borvel andela amaro chu Hezbollah helpolten remchanga lain UN sipaite bulhnaya bu an khwar ni in Israeli Defense Force chuan asoya UN sipaite chu hun hima omri turin ancha Nakwara huna hian ground operation an kalpuyani Indona chanchin lamhichu duto kela building pakhat chim thuringot po minute tam soi thai ani rualin policy and matters lama pakai zo kila US in Lebanon bay aphal chan nialang Indona reng hian ham thatna engemo theite an thira Indona telve lemlo ral khatatanga lo thir tu te point side an lamai lova hlauhthawn tur an hu huna chau ka an ang ta thina ni Indona changani lo oil manasan chuan eng pol polemo red lo ti san vengot tumhi anom thrin oil man hi sumdong ho ti san ani lova chuti rualin man tangkai tum anom thrin Israel Gaza war hi Biden admin bultan ani lova helpolten Nova Music Festival an bai wanga Lebanon ram kang kaita ani Amaro chu Biden admin hian Iran kang kai tir du mia silovin Lebanon ero civilian te dim doi de ula ati du lek hi eng hlok nange beisei anei kan thadu vek nge yang chu Israel Gaza in do chung jong khan White House chuan diplomatic solution kan jong tin thu chwa an siam fawa September ni som ni panga khan United States chuan ni som ni pakhat ceasefire 21 day ceasefire arota amaro chu ni hu lok September ni som ni pasaria Hezbollah try to Hassan Nasrallah chu tha ani a remna jong United States khan
Israel thilti kha afak loi si ani Israel in Lebanon ram anwai chungchanga United States in athop viau hi poikan ti reng lova helpol te chakna har Iran hian proxy war mai du khop lova Israel ram ballistic missile ngata kap tu hi United States thop na hnuaya Israelin hanwai tel se ti kan du wangan jok politico chanchin bule Axios kan chiar chuan Lebanon ram chung politics te United States malak na kan hu a Lebanon hi kumni lai president nei lovin anom to a Lebanese parliament chuan lungrual takin president an thlang thai lova hei hi United States chuan hreranin Washington in athlop candidate chu president ani thainan Israel in Lebanon anwai deu hlekhi Lebanon ramchung politics siam remnan man ruwa man adu ani chuti ni lo se Biden admin hian ceasefire apuang to mana Iran ramchunga chuan US hian politics mathlir anei lova US thopui Gulf ram ten Iran oil depot te Israel in abom an hlawa US an nor charchara Biden admin chuan Israel alakhapri ani US State Department thupuang tu Matthew Miller chuan October ni riat khan Lebanon indona chungchang asai chuaka Israel-Hezbolla war hi Lebanon tan hunrem changani Lebanon politics maini lovin Middle East mel tidanglam thai turani ati ni in Al Jazeera chuan a report Lebanese parliament hi han bi chiangila Hezbollah le an sangoi zon puiten parliament seat som ni pangavel an thunun reng thina Lebanese parliament hian seat za som ni pariat anaya tun parliament kalmek me sang ni som ni pani in thlan puya Hezbollah loyalty to the resistance bloc hian MP som panga na in antho pui amal future movement chuan MP som pali annaya Hezbollah te hian cabinet minister pani te an chang thin tuna ero parliament a chakjok omlovin lamtang anin siam fu thai thailova United States aindol thayang emochu Lebanon politics thak danglam tumna hi Republican President George W Bush huna khan alo om to a kumsom pariat kalta ani chu Israel chuan Hezbollah te abaya khati hunlaya US Secretary of State Condoleezza Rice khan Middle East thar lo lang na tura naw vei na tuarani ti in asoya tuntuma Biden admin puipa tengai dan nen ain angle Republican Party Bush admin le Democrats Party Biden admin policy ainang kantimai thaya adike achan chu Bush admin hnuaya alulok te kha Democrats lama anom deu vek to a Bush hnuaya Vice President Dick Cheney le afanu Liz Cheney te point tuntum election a Democrats an thlopa Kamala Harris tan an campaign kanti to kha US in Iran ahum chan Gulf from Bahrain, Kuwait, Iraq, Oman, Qatar, Saudi Arabia le the United Arab Emirates te chuan United States chu Israel malak na khap turin anlo ngen to thina Israel in Iran oil mun puite abomani chuan Iran proxies helpolten Gulf from oil facilities te an bitum dona chuwangin Iran ti natlo andu thu Gulf from pathumten Reuters an hril tin Israel hian Iran beidu viauma se Gulf from Saudi Arabia UAE le Qatar ten an airspace van boruaka Israel jet fighter te kaltlang tir an phallo boka hei hi Israel an huat wangpo ni lovin Iran oil depot te Israel in abai an phallo wang ani Gulf from te hlauhthawn hi Iran point a hrechianga Israel in minbei chuan na takin kan changle don adtimau maya Iran hian Israel ram chung a khoina phak lo mai thai amaro chu United States thopui Gulf from te Israel wanga tinat anni chuan Israel huat na Middle East a azwal dona chuwangi United States po hian Israel chu in bengdai turin acha tamolmol ni berin alang Iran chuan Saudi Arabia avaulok to boka Saudi Arabia in Israel apui hlekani chuan Gulf oil mun puite ven himna ipathailo Iran chuan atimau maya Gulf from ten Israel an thlop thangam lo Trump admin hnuaya khan amak pa Jared Kushner kha senior advisor Middle East lam athoka anhe so viau mai Israel le Arab ramten remna annei thainan Abraham Accord an ziaka Israel melmatu an tlem sot pha le Biden admin hnuaya malak zuina aomri lova Trump atling le ani chuan rambung anga Israel pomtu anpung le sau han bei sei phot mai tiang
Iran General Ismail Ghani athiam ni Israel in September ni som ni pasaria Hezbollah hriatu Hassan Nasrallah atha tumkhan Islamic Revolutionary Guards Corps IRGC commander Ismail Ghani chu Lebanon khopui Beirut awmve a achanchin hriat zui ani mailova athive nge niarin na aliana amaro chu Iranian thunei tu te chuan Adam thu an soya sipai hwai sen choi moina dong tur ani anti nge nge heti lai hian Qatar chanchin bu Middle East ai chuan Iran General Ismail Ghani hi hwai sen choi moina don lam chu soilo Israel sarkarin chiang mangkhenga Hezbollah hunpui abei theikha Islamic Revolutionary Guards Corps peng pakhat Al-Quds Commander General Ismail Ghani an mo puta zoka House arrest da in alaka investigation an nei ta jok nin a report Arab chanchin budang te chuan General Ismail Ghani hi investigator ten an dop lain heart attack anei ni in an report Israel media te ero chuan General Ismail Ghani chungchang thuchiang soilovin Israel Defense Force ten Hezbollah hriatu te an that nem emawangin Islamic Revolutionary Guards Corps te an mang anga an general te athong hleni in an report ve bok September ni som ni pasari atangin voin thlengin General Ismail Ghani hi mipuin achanchin an hreto lova athin yarin mailo chu rin turdang awang he voin October ni som pakhat chun khan Times of Israel chuan Iran Quds Force Chief General Ismail Ghani hi aladam nia report an mu thu an ziak Times of Israel chuan General Ismail Ghani hian Israel Defense Force te intelligence report arol ruknia an ring helawangin alaka investigation awm thu an ziak ve boka Times of Israel hian Middle East ai chanchin bu report tho chu athulak na ani Hezbollah hriatu pakhat chuan an hotu te himna chu Iran kuta aom ati a intelligence pu ruomani chuan Iran mo ani ati Lebanon le Iraq hriatu te chuan Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei vilna hnuaya General Ismail Ghani hi uluk takin andop niin ansoi kumsang ni somhnia Trump adminin drone strike manga Iranian General Qasem Soleimani atha kha Iran chuan atwar hle a General Soleimani thak turin ansipai General chuan ber Ismail Ghani chu anruata amaro chu Hezbollah hriatu te thi na thua anmo pule ta siani General Ismail Ghani hi athinge dam chiang taka hriat na awm lova thi chuni se Iran mulaten ansun ve khopanga asun na program thleng chu thup bosen ani lovang Ninhi chama Beirut atlo lai kherin Israel chuan Hezbollah hriatu abom hlumta sia General Ismail Ghani lo chu akai kwangpa ni thei an threlo Iranian hriatu terin hlel anga intelligence pu ruoma General Ismail Ghani hi ain rolani ngat chuan Iranian commander le General Tetan lungdam te azan muchin ahardon hlea akha tokin anthile pheu mai thei Atopa Israeli intelligence Mossad ropuina kanti thei bokang chu